Iya aja. أشهد أن لا إله إلا الله يا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Gimana? Onyak. Istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ghadul basar wa ahsanu lil faraj. Siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena itu akan menjaga mata dan menjaga kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى Kamu reo jaitan itu tunggu. Jadi reo jaitan juga, singoh jaitan juga belum. Lusa? Lusa goblok. Dah ya? Goblok. Sampai tu minggu mentang goblok. Gok juju. Gok juju. قد راك كأس الصفا
Rasulullah bersabda dalam satu hadis, syirarukum anzabukum wa arzala mautakum anzabukum. Seburuk-buruk kehidupan adalah hidup dalam keadaan lajang, dan mati dalam keadaan jomblo adalah kematian yang sangat buruk. أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah maka dia akan menyempurnakan setengah daripada imannya. Menikah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan untuk kita dunia dan akhirat. Buktinya di surga tidak ada orang yang tidak ada pasangan. Maka menikahlah, jangan mempertahankan status. Boy sama Wak.